Tolong dengar. Kau di siku banyak orang sesek kau. Lah, kau Quran diputar-putar. Wa huwa ma'akum. Ma'akum. Ya tahu? Dianya Allah bersama kamu. Ndak Tuhan awak dah. Wa huwa ma'akum. Dianya Allah bersama kamu di mana ada kamu. Berarti ndak awak dan Tuhan dah. Tuhan bersama awak. Aku Nabi Nuh lain. Wa huwa ma'akum ko. Dianya Allah kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur. Thummal lazina kafaru birabbihim ya'dilun. Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin kaf. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya hayyu ya qayyumu ya zal jalali wal ikram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilaha wahida wa rabban syahida. La ma'buda siwahu wa nahnu lahu muslimun. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'uthu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala hazan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihil mujahidin tahirin. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kini nikmat yang paling gadang diagiakan Allah kepada kita, masih dititipkan kepada kita nikmat iman dan Islam. Tu nampak yang gadang. Bara banyaknya orang dihidupkan Allah di atas dunia ko, tapi nan dititipkan iman itu orangnya bapilih. Yang dititipkan benar-benar Islam itu orangnya bapilih. Jadi sebanyak ko manusia dijadikan Allah, dipilihnya wa de Allah, dititipkan de Allah iman, dititipkan de Allah Islam. Mudah-mudahan iman jo Islam itu mengiringi kita nanti waktu bapulang kepada Allah. Kesimpulannya adalah husnul khatimah. Tu nang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, Nabi kita yang telah mati-matian memperjuangkan agama Islam, yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala, itu seluruhnya dipersembahkan untuk umat. Kalau dek Nabi surang, ndak paraluna Nabi ko payah-payah dah. Sebab Nabi itulah dijamin masuk surga. Dan Nabi itulah maksum. Dosonya ma taqaddama wa ma ta'akhara. Alun tentunya badosolai ampunan Allah lah dulu kepada Nabi. Ba'amang ko beliau payah jua berjuang, itu adalah demi umat atau demi kita. Baitu bana sayang Nabi kadake awak. Seluruh nabi-nabi ada doanya mustajab, mujarab, sehingga dibaca kini langsung terwujud kini. Seluruh nabi-nabi doa kolahnya baca kecuali Nabi Muhammad.
lah sampai tangga gigi ampe Nabi jatuh kanai batu, na Nabi ndak do membaca doa ko dah. Di Taif sampai badarah tubuh Nabi, mainti-inti darah sampai katumi, nan doa na mustajab ku ndak jadi baca dah. Sehingga datang malaikat Jibril, ya Rasulullah, engkau kan ada doa mustajab, mintalah kepada Allah ambo balikkan negari Taif kau ditukar balik umat na baru. Indak nan kece Nabi. Kenapa seperti itu ya Rasulullah? Doa tu sangajo ambo simpan untuk untuk umat ambo nanti di hari kiamat, supaya mereka banyak masuk ke dalam surga. Lampir mati Nabi nak nyoba doa dah untuk sia, untuk umat, supaya nyo sanang nanti di hari kiamat masuk ke dalam surga. Baitu kesayangan Nabi kepada kita. Sampai di 50 kita ke Nabi. Jadi semakin banyak kita berselawat ke Nabi, semakin dakik nanti syafaat Nabi itu jawab. Tapi jangan berselawat cie jo, sumbayang yo lo. Kalau datang waktu sumbayang, indak satu, makanya salawat je nya. Berarti ada nama ba'a lahi babaju tapi ndak basarawang, ndak jo lengkap dari ibu bapa. Sebab tiang daripada agama adalah sumbayang. Dihormati kepada alil bait atau tuan rumah, dan kemudian seluruh ibu bapa yang hadir pada malam kini, nan ambo hormati. Ibu bapa rahimakumullah, kita mengaji nan dikaji adalah iduit nak dipakai mati nak ditompang. Batanyo ambo cie dulu, rumahku ada dua, cie rumah di atas dunia, cie rumah banamu kubur. Nan dibuat ne de orang anan manue nang kita tinggalan, manang ka kita tapei. Ulang balik, masih jauh-jauh panganai baru, masih tadanga aja orang mape baru nak. Rumah di dalam kubur cie, kemudian rumah di atas dunia ko cie. Nanambo tanyo manang kanit nang kadi tinggaan, nan manu nang kadi tapei. Nang kadi tinggaan rumah di dunia, nang kadi tapei amano nang kadi pelok, nang kadi parancak kini namano. Iyo sabana itu bajao takatun. Pi kalau bocah lihat pemakaian sehari-hari, banyak orang baduyun-duyun memelok rumah nang kadi tinggaan kau. Alayo bulo. Jadi manu na sana. Anda barado orang mamelok rumah nang kaditapei. Kan yo na. Padahal rumah nang kaditinggaan ko alun mati awak lai lah banyak orang kabarancana tinggal di sinan. Kadang-kadang mendoa yang mempasaguan awak supaya mati capek. Sebab nyolo barancana kaganti wak di situ. Tu rumah nang kaditinggaan, tapi rumah nang kaditapei bernama alam kubur. Jangankan orang lain, anak kandung wak sendiri indak baniai satu tinggal di sini dah. Ya apa indak? Jadi orang nan cadia, kurang nan cadia. Bapikirlah awak di atas dunia kau mencari kawan sebanyak-banyaknya yang mano ditampik tu ndak tahu orang mengawani. Tu nam bernama alam kubur. Tu orang apa fikir?
Kalau rumah nang kaditinggang ko pimbo sabui, alun mati awak lai lah baniai orang katinggal di sinan. Sebonyo tinggal lalu jole rumah lah sudah. Kan yo? Nang kini batanyo mano nang kaditinggan, mano nang kaditapi. Nang kaditapi rumah nang dibuen orang sameter kali 2 meter. Banyak na piti ndak boleh pakai kasur. Banyak mana piti ndak boleh membawa lampu. Hebat na awak ndak boleh membawa kawan. Di situ bapikir awak sama sui duit ko. Indak talo orang mengawani awak sia kawan awak nanti. Ko guna kaji. Dia teh dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Yo dah te bumi kok meninggal. Dona meninggal te wawang nak. Kayo tinggal barana lah lamuanya sampai ajanya. Meninggal ndak balik-balik lagi. Ada di sikona orang nama mati patang satu mengaji. Lah dona sudah balik kau lah. Alulai. Kan lun mencuba mati ya sadaganya nak. Berarti itu nan dunia. Nah, de awak pelok lah nang kaditinggan bernama rumah nanado dia te dunia ka. Tapi tolong pikiran bagian awak di alam kubur yang mana manusia tidak mampu untuk menemani. Disiko kita berfikir. Sama suai duit kanya. Kalau lah mati jawab fikir je lah. Anak dia fikir awak lah mati. Kan yo nak. Jadi kece ulama tasawuf, ad-dunya aqallu minal qalili wa asiquha azallu minaz zalili. Dunia ini lebih sedikit daripada yang sedikit. Orang mencintai dunia lebih hina daripada yang hina. Sakete lolai daripada nan sakete. Di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah Allah pernah berfirman namanya hadis kudusi. Kece Allah. Lambuage seluruhnya nan ado dia teh dunia kau. Itu baru ibaratkan memasukkan pinjai ke dalam ayelawi. Diangke pinjai ko tadi manan ayelake dake pinjai. Itulah yang banamo dunia. Sedangkan ayelawi nan tinggal ko tu disarugo muagiah nanti. Baraban dia ngane ayena lake dake jarum jo ayena nado dalalawi. Kan yo na kalau ndak bapikir kita idui kamati, banyak orang bakaja-kaja mendapat ayena lake di jarum. Sementaranya tinggal ayelawi na sebanyak-banyaknya. Itulah bentuk dunia. Orang mencintai dunia lebih hina dari yang ina. Contohnya orang mencintai dunia, inyo rela menggadaikan akidahnya. Inyo rela mentadbirkan hukum Quran sesuai dengan utaknya seorang. Inyo rela mentipu dayakan umat demi kepentingan dirinya. Ko namanya orang lama cintai dunia. Indak kebenaran nanyo tagaan. Nanyo tagaan manang kepentingan inyo. Tu dunia. Nan ikoku siapa? Ndak tentu kita dah. Aduh yo tukang orang mangaleh. Aduh jo tukang sawah, aduh jo tukang dagang, aduh jo ulama. Mengaku ulama buya, ulama supi, tapi aduh jo seperti itu. Mengkocak-kocak tafsiriyah Quran yang sesuai dengan pemikirannya. Tu hati-hati kita ibu-ibu bapak. Sabuk dunia kola tuo. Di dalam kitab Muraqil Ubudiyah Rasulullah pernah bersabda, akan datang suatu masa nanti
Ambo adalah yang ambo takutkan sesuatu, malahan lebih takut ambo daripada Dajjal. Dajjal keluar lebih irau jumu itu daripada Dajjal. Bertanya para sahabat, ma huwa ya Rasulullah, apa dianya itu ya Rasul, lebih parah lo daripada Dajjal lain? Dijawab dek Nabi, ulama su, ulama jahe. Manan ulama jahe rela menggadaikan akidah demi dunia. Hukum Islamnya tuka-tuka demi kepentingan dunia. Aku lebih takut daripada Dajjal nang kecek Nabi. Lihat dalam kitab Muraqil Ubudiyah, kitab tasawuf. Lah, tu hati-hati ibu bapak. Dunia lah tua ko para luar ekstra hati-hati. Iya tau. Hati-hati ya wak. Jadi nan ditinggalkan rumah nanado nang kadi tapi rumah di alam kubur. De awak nan basamo kalau nan idui moko makini kita lah hidup. Setelah hidup ada kematian nan akan datang konang kadipikian. Nan telah sudah moko makini kurang padusi kuah. Kan yo nak idui ekini kuah. Ajan dipikian jawab jadi orang padusi leh. Alah yo ko ma padusi. Yo to. Aba apa padusi ko? Dari di ma padusi ko? Jadi pikian je leh. Lah padusi na mo ko ma. Idui awak kini. Jadi pikian je leh. Sadang idui ko ma. Walaupun emak kuat-kuat kalau duit jual. Aku na laki-laki, lah laki-laki na mo ko mah. Jadi pikiran je lah. Duit kini, lah duit ko. Jangan dipikiran. Nan dipikiran antara duit jo mati ko indah aduh bawa katu dah. Kan duit kini nak ndak tentu jo wa katu suatu saat bisa batuka duit ko jo mati. Sebab antara duit jo mati ko nado antara wera. Kini duit sudah duit ko apa? Ado antara wera sudah itu dak. Nado ke dah. Jadi de awak lai ko nang kadipikian nan kadatang. De mamikian itulah mangko kita mengaji. Orang mati nambah sobok jo Tuhan. Kalau ingin awak basobok jo Tuhan, tolong matian awak dulu sebelum mati. Mutu ampusakum qabala antamutu. Matikan dirimu sebelum kamu mati. Diri na manona kadimatian. Diri na nyato sipai maani tolong dimatian. Ba'a caro mamatiannya. Dikini kaji orang mati dulu supaya tahu cara mati. Ya tak? Orang mati lai duit. Indah. Orang mati lai malie. Ndak, orang mati lai menangah. Orang mati lai bakudarai. Orang mati lai berilmu. Orang mati lai bakato. Orang mati lai bakanda. Tipe na tujuan tu de orang mati nak ada dah. Kan dia nak kini lai ada dah sipe na tujuan tu. Lai duit awak. Lai menangah awak. Lai malie. Lai bakato. Lai bakudarai. Lai bairadat. Lai berilmu. Lai awak punya yang tujuan tu sia. Ya Allah punya ndak punya awak dah. Sadang duit ko pulangan dulu kini kerek nan punya. Kalau lah pulang kerek nan punya, laya doh je awak lai. Kan sama je mati tadinya. Kan sama je mati tadinya. Orang mati ndak ada di inyo doh, nak awak dia doh tolong pulang sama soi duit ko. Hayat Allah, ayat aku, hayat Allah sendirinya. Lenyap sipai aku nyato sipai Allah. Pana umpilahi baka umbilahi. Lenyap di dalam Allah, kekal dengan Allah. Nam punya ayat ndak awak dah. Ya dah. Nam punya mandangan ndak awak dah. Nam punya malie indah awak. Nam punya kalam indah awak. Pulangan sama sui duit ko kepada zat yang bernama Allah. Tinggal di awak lai api, angin, air, tanah. Bernama tubuh manusia. Sama juga mati. Berarti lah mamatian diri awak sebelum
mati. Aja sampai bilangan sudah. Orang punyo tiba menyapui, orang menanam tiba mencabui. Awak tinggal menapik janji je lai. Sebab awak lah mati sebelum mati. Kalau nak bersobok je Tuhan dah. Ko awak je nak punya kudarai, nak kabar suruh je Tuhan dah. Ko awak nak kai duit, nak kabar suruh je Tuhan. Tapi ba'ana bersobok je Tuhan. Tak ada cerita manusia ni nak bersuruh je Tuhan dah. Siapa ni nak bersobok? Nak dipakai awak sifat Tuhan tu, bagi nak bersobok je Tuhan. Sedang awak palang meminjam tajak orang, bersobok je orang tu pun tak. Alai tajak nak dipinjamnya. Lai bersuruh je orang tu. Apa lagi nanjo Allah Ta'ala sifat ibadah nak dipakai dia awak. Ya tu. Ai nak bersuruh je Tuhan dah tahu dia Tuhan. Jadi memakai sifat sia kini. Aku perlu kita. Ku ada orang mengecekkan tak bersuruh je Allah dah. Itu sangat lucu. Bama ko sangat lucu. Allah tu mana mengecek wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dianya Allah bersama kamu di mana ada kamu. Tolong dengar. Tolong dengar. Kau di siku banyak orang selesai kau. Lah, kau Quran diputar-putar. Wa huwa ma'akum. Ma'akum. Ya tahu? Dianya Allah bersama kamu. Bukan dianya Allah kamu. Tolong hati-hati. Kau baca dalam Quran. La wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dianya Allah bersama kamu. Berarti awak nak Allah dah. Tu tolong hati-hati. Ndak Tuhan awak dah. Wa huwa ma'akum. Dianya Allah bersama kamu di mana ada kamu. Berarti ndak awak nak Tuhan dah. Tuhan bersama awak. Aku nak bedo lain. Wa huwa ma'akum ko dianya Allah kamu. Kau hati-hati. Lah. Sehingga dahulu guru kalau nak bersobok je Tuhan ada datang ke surau. Datanglah orang aku ke surau. Dan nampak buya kau. Buya mengecek tadi. Kalau nak bersobok je Tuhan ada datang ke surau. Ama Tuhan tu buya. Acalia ambo. Lai nampak ambo. Lai nampak ambo. Lai nampak. Lai Allah pulanglah. Lah bersobok je Tuhan. Kan bahaya tu. Akan apa? Karena ayatku diputar-putar. Wa huwa ma'akum. Wa huwa dan dianya. Dia ko sia? Allah. Zat Allah yang gaib banamuhu. Wa huwa ma'akum bersama kamu. Berarti la yasir rabu abadan walal abdurrahman. Tak mungkin jadi Tuhan menjadi hamba. Hamba tak mungkin pula jadi Tuhan. Inyo cie tapi dua. Aku gaji ba cie bersama kamu. Di ma wujud awak di sinan ada Tuhan. Tu cie. Tapi dua. Ba duonyo nan Tuhan tetap Tuhan, nan awak tetap awak. Aku hati. Beko mentang-mentang lah cie manih gulo jua ye abake cie jua ye kasadue. Salah, nang gulo ada di sinan tu. Mentang lah manih abake cie jua gulo. Salah, nan ye ada di situ. Walaupun aye jua gulo nak bisa dibisahan. Ko manih ye ko amba dah. Lalu coba tadi. Mane lai ba minum aye. Lai ba minum gulo. Jadi kecil-kecil je. Bantuannya yo aye ciknya. Sipai aye dasarnya amba. Kini bagus wae. Mane. Do gulo tu. Jadi kecil jo aye sipai mane. Jadi kecil gulo jo. Aye nyo cik tapi dua. Ba cik diminum aye gulo. Tak minum dicampang gulo nan aye tak buang tapi dua nang gulo tetap gulo nan aye tetap aye ko mentang-mentang cie tempe ba kecil jo sabuah aye jo gulo salah. Ko hati-hati mulang balik. Dianya Allah bersama kamu di mana ada kamu bersama kamu. Tu hati-hati. Tu firman Allah tu dalam Quran. Hanya kadang-kadang diujui kepada nyatu ko indak tabayang le tampek nyatu. Contoh tangkah orang baca min. Lai pernah awak baca min. Jolong awak baca min, awak duduk siko, anak dicari dulu.
Camin. Ya tak? Ya. Wah, camin tanya ke ibunya coba camin lah. Ya camin dicari. Ya. Allah baca min awak. Camin yang dipikirin awak atau nak bayang-bayang dalam camin tu? Ha. De ujui kepada bayang-bayang dalam camin, amuah lupu awak kepada camin. Tapi tolong hati, nan camin tu indak bayang-bayang, nan bayang-bayang tu indak camin. Anyo nan bayang-bayang ko nyato di camin. Dek mancaliak nan nyato, namuah lupu awak kepada tampik nyato. Bukan dak ada nan tampik nyato kau. Atakatunya dek lama meminum air onde mani helai. Amo lupu wak de air ko de maraso mani go. Padona diminum ko gulo ko air. Aku harus tapa beda ada wak dek kau. Jadi kecil gulo diminum. Malu bisa gulo diminum. Alah. Tu hati-hati awak di dalam bapandirian. Sebab ibu bapa banyak juga tak jadi mengaku tarikat Satariyah, tapi kadang-kadang indak caro jalan Satariyah tu nanyo karajuan dah. Ko nampal yang babahayo. Tolong hati-hati awak. Sumbayang nan dijapui dek Nabi 5 waktu sari semalam. Sumbayang ku yo bakarajuan. Ndak namuah jo niai jadah. Ndak namuah jo baripai jadah. Yo di karajuan syariat ko. Tu nan jaleh de awak. You di karajuan. Jangan sampai di kana aja. Makan awak le mau di kana aja tiba dalam pagui. Tangkah tulu sumbayang. Nak amuah di maripai anjaro sudah sumbayang. Nak amuah. Sumbayang ko bakarajuan. Yo to. Luhu bara. Ampe. 2 tangan, 2 bahu. Asa bara. Ampe 2 mato, 2 talingo. Mugari bara 3, 2 iduang, cie muncuang. Yo 3 to. Isa bara. Empe 2 bati, 2 paho. Yo empe to. Subuh bara 2, cie angok kate, cie angok ke bawah. Yo 2 to. Kok kate yo mangok nak muah ke bawah baka mati, atau ke bawah jo mangok nak muah jo kate-kate le mati lo. Kalau ndak amuh sumayang luhur, indak batangan, indak babahu. Indak amuh tinggal sumbayang asa, indak bamato, indak batalingo. Tinggal sumbayang maghrib, indak baiduang, indak bamuncuang. Tinggal sumbayang isya, indak babati, indak bapaho. Tinggal sumbayang subuh, berarti indak indak mangok. Kalau indak mangok, ayo nak perlu sumbayang dah. Pilih mangok jauh. Ndak do cerita na indak sumbayang dah. Itu cara mensyukuri tubuh dijadian de Allah Subhanahu wa taala. Tu di dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Takah tu caranya. Kelakuan di dalam sumbayang tu adu ampe taga, rukua, sujud, duduk. Dari di mana kelakuan sumbayang tu diambian daripada ampe kejadian tubuh. Mana kejadian tubuh? Api, angin, air, tanah. Api, angin, air, tanah. Api sekalian darah daripada kita. Tampik nyatu sifat Allah yang bernama Azim, kebesaran maknanya. Nang kedua angin sekalian urip pada kita. Tampik tajali sifat Allah yang bernama Kawiyun, kekuatan maknanya. Nang ketiga air sekalian tulang daripada kita. Tampik nyatu sifat Allah yang bernama Muhyun. Nang kampek tanah, daging dan kulit pada kita. Tampik nyatu sifat Allah yang bernama Hakim, kokoh maknanya. Adapun yang ampe ini
dinamakan kejadian tubuh nangkasa. Dari sinan lolah kelakuan sumayang diambian. Kalau awak lai mengaku kejadian awak dah ina nampak kau, tolong awak kerajuan kelakuan dalam sumayang kau. Kalau tidak, berarti usahlah hampir kejadian kau. Maka kelakuan dalam sumayang tadi, tagak, rukuk, sujud, duduk. Tagak kelakuan api, rukuk kelakuan angin, sujud kelakuan air, duduk kelakuan tanah. Jadi kalau nak mengarajuan orang kau dah, berarti dasarnya nak api angin air tanah dah. Ada dasarnya. Kok dinayang kata api menjadi ubilih? Ha. Kok diturunkan ke bawah hewan menjadi binatang Jadi nama nuewa. Ha. Lah. Kau nak dikarajuan dah api angin air tanah kau dah tagak rukuk sujud duduk ba'a. Dinayang kata menjadi api ubilih. Oh diturun ke bawah menjadi hewan binatang. Kedua-dua itu dah selama itu dah. Oh awak kaji pada tadantang bayi badai ju indak dah. Alung kata lawan kaji ubilih dah wak. Iblis sebelum dikutuk menjadi iblis pernah menjadi guru malaikat di langit negara tujuh. Tukasan tiang ilmu Bayanglah tuan, indak murid malaikat dah sia guru malaikat. Piba mangko menjadi ubilih karena ba'a abba wastakbara wa kana minal kafirin. Enggan sujud kepada Adam, dia sombong mengatakan ana khairum minhu. Saya ini lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau jadikan aku dari api, engkau jadikan Adam dari tanah. Kok naik kateh menjadi api? Ubilih awak. Kalau turun ke bawah menjadi binatang awak. Mana manusia? Api, angin, air, tanah. Kalau yo api angin ni tanah, api rukuk kelakuan angin api tagak kelakuan angin rukuk kelakuannya, air sujud kelakuannya, dan tanah duduk kelakuannya. Berarti nama manusia kau orang sumayang iyo di karajuan ampe kelakuan tun mempunyai ampe hakikat wujud ilmu nur suhud. Tagak kelakuan api hakikatnya wujud, rukuk kelakuan angin hakikatnya ilmu, sedangkan sujud kelakuan air hakikatnya nur, duduk kelakuan tanah hakikatnya suhud. Jadi hakikat di dalam sumayang wujud ilmu nur suhud. Kelakuannya tagak, rukuk, sujud, duduk. Dasarnya api, angin, air, tanah. Bararakai zuhur, pe bararakai asa, pe ampe tambah ampe 8 untuk membuka pintu sargo 8 tingkap. Mogari bara 3 isa 3 tambah ampe 7 untuk menutup pintu neraka 7 tingkap. Subuh 2 cie pengampunan dosa siang, cie pengampunan dosa malam. Ana manoy gati na ditinggaan. Lah. Jadi hadirin wal hadirat rahimakumullah, aiko paralu dewa mengaji ko karena dasar tiang dewa adalah sumbayang. Kemudian awak mati kadi sumbayangane de orang. Kok lay dulu mati awak daripada orang menyumayang kau. Kan yona. Ko awak terakhir mati. Tu mangko awak sumbayang kini. Karena alun tentu awak dahulu mati daripada orang ke menyumayang tu lain. Ko awak na terakhir beko. Kan yona. Jadi de awak ibu bapa rahimakumullah, iko mangko awak mengaji. Idui nak dipakai adalah solat, mati nak ditumpang iyo sia nak disambah dalam solat. Ia itunya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menyembah, kita harus mengerti dulu sia nak disambah. Sia nak menyembah, di ma tempat menyembah, apa nak dipasambahan. Tu yang pertama dulu. Ko kajian tak sudah sumayang ke dah? Iko kajian sabalun sumayang.
Sabalun awak barangke dari lubuk aluang, tahu awak dulu tujuan mana tujuan lain itu. Mangko awak barangke. Kalau nak tentu dek tujuan dah, awak nak ke barangke dari lubuk aluang kama awak ke bayi. Kan ya nak? Baitu pulau menyembah Allah Ta'ala, pandang batujuan tembak ba alamai. Kalau nak jaleh menembak apu awak. Kalau nak tentu nak dipandang malihe apu awak. Ibarat bajalan tiba di bateh jaleh bateh kama dia doi. Ibarat balai sampai di pulau ala jaleh lo dulu pulau mangko balai. Kalau indak berputar-putar di tengah laut. Mia abi kemudi patah angin pun tiang balayang tiba idui mati. Mati kesudahannya di tengah laut. Samantaro pulau nang kadiadang. Ndak yo tahu awak. Yo tau. Jadi sebelum menyembah, awak harus mengerti dulu. Nang pertama sia nan disambah, nang kedua sia nan menyembah, nang ketiga dima tempe menyembah, nang keempat apa nan dipasambahan. Kalau dikaji sia nan menyembah, itu adalah si wujud am. Atau banamo sipai Allah nan tajali di diri awak tu nama menyembah. Awak na satora. Allah, siapa punya kudara itu? Allah membaca kalam Allah bersin punya kalam. Allah siapa punya nafas. Allah siapa mendengar. Allah kan ju itu awak menyembah anak. Mana punya awak? Cuba jawab. Nam punya awak dalam menyembah tu nama mana? Diangke asin punya kudarai. Allah bakanda awak menyembah asin punya iradat. Tahu awak membaca wajah tu je asin punya ilmu. Allah tak dengar dia awak asin punya sama. Mengecek lidah awak asin punya kalam. Mana punya awak? Iyo dah. Indak je itu awak menyembah. Ruku awak kudarai punya karajo gua. Kan iyo dah. Mengecek awak kalam na punya karajo gua. Maliye awak basar na punya karajo. Kan iyo? Mana punya awak? Iyo ndak ada dah. Atun nama nyembah sewujud am. Lah. Nan disambah wujud muhad. Nan wujud uat ko zat Allah samato-mato tu nak disambah. Ditanya wembo de orang. Berarti nama nyembah juna disambah tun cik tu nyobuya. Iyo. Karena sumayang jawab lai je. Nan awak iyo ndak do sumayang dah. Mawak masumayang. Nan tubuh nang kasaku bukan menyembah, tapi dipa sambahan. Aku na tubuh nang kasa. Dipa sambahan bukan menyembah. Lah, dipersembahkan. Tu na tubuh nang kasa. Dipa sambahan. Tampe menyembah atu tubuh nan alui. Jadi awak bayi barai tadi takakau. Lah, tubuh nang kasa ko bayi ibaratkan bingkai camin. Tubuh na alui ko ibaratkan camin. Si wujud am ibaratkan bayang-bayang dalam camin. Wujud muat ko ibaratkan orang na bacamin. Jadi ba kena sampai menyembah. Al-abidu wal ma'budu wahid. Orang menyembah juna disambah cieknya. Sampai pun tidak. Berarti nan tubuh nang kasa ko dipasambahan. Dipasambahan ko ba nang gadang dijadikan nan alui. Berarti tubuh nang kasa lah kembali ke tubuh nang alui. Tubuh nang alui lah kembali ke Nur Muhammad. Di Nur Muhammad tajali sifat zat yang bernama Allah. Tinggal itu ciek. Berarti lah menjadi tubuh nang alui. Tinggal tiga oleh. Atau si wujud am, wujud muhad, tubuh nan alui atau ayat sabitah. Sewaktu orang baca min, nam bingkai camin ko nak do guno dah. Nam paguno ba camin cie, orang baca min, bayang-bayang di dalam camin. Itunya. Lah, ndak mungkin do camin ado kalau ndak ado bayang-bayang di dalam camin. Ndak mungkin do bayang-bayang nado dalam camin kalau ndak ada di sini orang nak baca min. Orang ndak ada tu bayang-bayang je nampak. Ndak mungkin.
Ku ada bayang-bayang dalam cermin, pasti di situ orang nan bacamin. Takatulah tibonya kalau kita mengaji, sianan disambah, sianan menyambah. Jadi nan awak ku ibu bapak sekalian, ikut di pasambahannya nak pandai awak menyambah dah. Karena sipai tu nak awak nak punya dah. Tu mangko sampai sewaktu ikan paus ko ilia mudia di dalam lawi baputa-puta ingin kamari dalam lawi ikan paus ko. Jadilah sampai sore batanyo karang kan paus, ambo batanyo kada ke angku kini sajak pagi mo cali ilia mudia siana nangku cari nang kece ikan paus ko, ambo ingin batamu jua iye. Padahal kini ko dalam lima dalam iye batamu jua iye. Iyo tu nan ambo cari sajak tadi, sajak pagi tadi sampai sore nan ambo cari iye. Padahal ikan paus ko tinggal di dalam iye. Anak kece karang, iyo ingin basobo angkau jua iye. Iyo keluarlah engkau dalam lawi kau. Kalau lah keluar engkau dalam lawi, tahu engkau mana na iye. Jadi kalau keluar karang di dalam lawi, apa ikan paus, tentu ikan paus kau mati. Lah mati dulu mangkau tahu dia iye. Wasawak nak tinggal dalam iye lai. Isi ba matian diri ko dulu mangkau tahu kita dek Tuhan. Itulah isi. Sehingga ba dinapian kita sebagai insan, nyatuan di sinan sianan tajali di insan. Itulah menyembah hak zat yang bernama Allah. Adi sekolah para lu de awak di dalam pakaro sambah menyembah, tapi iyo di karajuan, iyo di wakatuan. Ba mangko seperti itu, sabok nanawakku adalah hamba. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, anak kece Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali menyembah kepadaku. Jadi awak gunoe dibuat de Allah untuk menyembah Allah tu. Itu gunoe awaknya. Ndak dona lain. Untuk menyembah Allah. Tu guno awak. Jadi kalau ndak muah menyembah Allah, berarti awak indak paguno. Kalau ndak paguno de Allah awak duit date duya kau dah. Kamanya dia awak. Cuba bayang anak. Onyo lagi mengaji. Iyo banyak orang nak takatu nampak dek ambo. Kadang-kadang lah sudah orang sumayang, lah masuk lu sumayang cik lagi. Nyo mengaji jo baru. Kaji ba ada ke jo Tuhan. Ndak tangguang-tangguang kaji dah. Pi orang lah sudah jo Tuhan. Nah we lu nyoba Tuhan lah. Kan itu ah. Orang sumayang di musajid tu ni disembah sia. Kan Allah nak tibo sumayang sabe kau. Siapa disembah? Lah 2 kali orang menyembah Allah, anak we mengaji jo dulu pakar mana Tuhan man Tuhan. Coba jangan. Setelah ditanya nyo kecen orang tolong jaleh de itu leba anak Tuhan. Anak Tuhan koma bantu orang lah 2 kali semayang. Anak wae mau tajo bagu. Ai ko nang paling babahayo ibu bapa rahimakumullah. Ko nang paling babahayo. Para lu di kita kini ko disigo dan dicalia. Baabana nang sabananyo syariat. Oh syariat ko kan kuli ko nyo buya. Aci bola buya memakan pisang. Aba makan jo kuli ege to indak. Indak kecembo babuang akan iyo tua nak dimakan ke isinya iyo betul, tapi laya muangku membeli pisang tak bakuli apa kece masuk ke dalam pasar ada pisang tak bakuli dia mau beli walaupun kuli itu untuk dicampaan tapi nak kena mu awak do membeli pisang indak bakuli iyo tak limau mani indak bakuli dia mau beli walaupun kuli itu untuk kadi buang kuli kula pengubung antara batin isi ko dengan nampunyo isi. Celiaklah
wakatu padi keluar bareh dulu tacagu atau padi kau jolong kata gula do bareh di sini. Itulah penghubung bareh ko antara bareh dengan nampunyo bareh ko. Nampunyo bareh ko apa padi. Penghubungnya apa tunang kuli ko tadi. Kalau ndak ada kuli kama tampuak kadilataan. Tangka tu nawak basariat ko. Kalau ada do syariat do mapa tampuak awak jo Allah Taala. Itu kaji betul nak lah dua jo Allah Taala syariat ko indak dipakai dalam makrifat indak dipakai dan awak tetap memakai ndak bisa awak mailaan dah kayo nak jadi dia awak disiko mengaji lawak dulu dari satu syariat pandangannya tu memandang kepada tubuh nangkasa. Tolong barasiakan istinja awak, barasiakan wudu awak. Al wudu miftahu solah, as-solatu miftahul jannah. Adukkan diri kepada zat Allah yang mempunyai diri. Jalekan syariat awak. Rukun sumbayang ma'ayya yang boleh dipakai. Adonan ayya mutlak, ado ayya musta'mal, ado ayya musammas, ado air mutanajis, nama nuwana ka diambil. Dijalin dalam hukum fikih. Dalam itulah beko kita berjalan menuju Allah. Kalau lah jo Allah kita nan syariat ko bukan ndak dipakai tapi ndak tahu awak dalam syariat. Itu je tu nya. Contoh tadi awak ke sumbayang dicaliak dulu kamah dok kiblat. Kan iyo nak? Lah sudah tu dia biak lepiak sumbayang. Iyo tu. Tu syariat tu. Sudah tu diluruskan saf. Iyo dah syariat itu mangke yo takabir imam dulu mangkuat yo kan itu tu syariat itu Allah mulai takabir diangke lepiak semayang jangan dipikir lagi indak ado lepiak semayang kau indak ado tapi indak dipikiran lah diangke takabir kawan kiri kanan jadi pikir lagi indak ado kawan beda ado Allah diangke takabir kiblat jangan dipikir lagi indak madok kiblat apa indak nan dipikir siapa kata itu Allah memang syariat ku indak dipikir waktu bamaripai tapi ado syariat ku apa indak ado itu inyo na paling babayo ku indak ado syariat berarti bah indak pakai lepiak sembahyang indak pakai bau dua indak pakai bestinja indak madok kiblat amanganya dipikir aja mato sudah sembahyang malah tak basuh ndak basuh je Tuhan kalau tak katun iyo ndak dipandang syariat kodoh tapi harus bersari syariat. Baalu kamu siogang di samping awak. Nak kau kira tak? Allah mangke takabir waktu hilang seorang je lepiak sembahyang kau. Indak kamu mungkin lepiak sembahyang kau tetap ada tapi indak dipandang. Nan tubuh awak tetap ada tapi indak dipandang. Anyoba nan dipandang makrifat kepada Allah. Ada tubuh apa indak? Aduh lepiak sembahyang apa indak? Aduh nambedo nam paling payah indak ado. Tu indak memakai syariat. Ni kesimpulan bau dua indak ado. Bau sali indak ado. Sembahyang indak ado. Banyak awak hakikatnya sebut syariat kau kulitnya. Awak makan pisang badahnya. Sabalun pisang ko baisi menjadi pisang. Kulit pisang tu nak pertama dulu tu. Iyo apa indak? Kalau ndak tentu dulu lima pisang ko diletakkan. Sabalun awak semayang ndak lepiak semayang ko dulu. Indak madok kiblat dulu. Indak jalih nudu awak dulu. Kan iyo ndak tu nam pertama. Taklah tiba beko di hakikat. Memang lepiak semayang ko ndak ke disambah dah. Nan dibayangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan ndak ado, nyu ado. Lah selesai semayang beko di lepiak semayang balik. Kan iyo ndak? Aku kita jangan ditinggalkan syariat karena syariat ko dasar daripada pendasi kita untuk berhakikat walaupun hakikat tabuak maripai taruih nan syariat indak berpakai tapi basariat tu hati-hati awak ibu-ibu apa-apa jangan mentang-mentang tiba di jenjang nombor 2 nombor 3 dan yang pertama ndak bangun oleh ku ndak ado etongan 1 ndak katiba etongan 2 ndak ke sampai etongan 2
Kau hati-hati awak. Jangan sampai awak tiba dipaham Mu'tazilah. Jangan sampai paham wahdatul wujud. Paham awak wahdatul suhud. Contoh wahdatul suhud. Sebentar lainnya, Bang Haji. Mana wahdatul suhud? Buat contohan cik. Kau contoh. Yang mana nak minum lah. Ibu lah payah mana tiang. Kecil tinggal aja tampil aja. Jangan balik nama nak tiang ke belakang. Ibu tak kata lo boleh makan bagai. Jangan awak mana tiang tu untuk awak ya lo. Lah masuk nala soi dulu lah. Mantan tu makona. Contoh baang. Lah contoh. Orang wirid di surau. Hari hujan. Nambuya lah tiba kau. Lah taunggun duduk di mirau. Tapi jamaah seorang je lah duduk tiba lah. Buya aku je dulunya. Anak kecil pengurus surau. Nak, pai berlari ke surau lah. Lah tiba jamaah tu alun. Pailah nak kau ke surau. Masuk ke dalam surau. Siapa nama sebut dia nak kau? Buya. Nampak deh. Ulang anak kau balik. Kecil anak kau. Buya seorang je nanti tiba barunya ya. Nak kecil anak kada ke? Ayah kecil tadi. Buya seorang je nanti tiba barunya ya. Kayo nak. Kini masuk ke kaji. Waktu anak mencaliak buya kau, apa ndak ada anak kau di situ? Kan ada? Tapi bama ku anak mengecek buya seorang je nanti tiba barunya ya. Enyo kamu apa ye? Kau bolehnya. Jadi anak kodek kusuk mencaliak buya, indak tentu dirianan mencaliak. Jadi itu bolehnya. Dek kusuk awak memandang kepada Allah, makrifat jo hakikat jo nanadohnya, seolah-olah syariat indak ado. Inyo ado. Dek kusuk anak ko karakek buya, bantu buya jo nanadohnya. Anak ko tadi ado pun indak. Kali ada, tapi indak dipandang. Nan anak ko ndak ka menjadi buya, nan buya ko indak menjadi anak. Inyo cie tapi duo. Ba cie mutu kecil anak tadi. Kecil tadi. Buya bana aja nanti bonyo ya. Cie pun dak. Kecil tu nya. Kayo nak. Tapi duo, ba dua. Buya seorang, anak tu seorang. Ko isi anyo dek kusua anak mencaliak buya, indak tahu lai diri na mencaliak. Inyo ado, tapi indak dipandang. Aku bolehnya. Namanya warna tusut. Ujui pandangan kepada na satu, lanyak pandangan kepada na banyak. Nan anak ko ndak ka menjadi buya, nan buya ko ndak ka menjadi anak ko. Nan salah ko lain. Lah tibu anak di sekolah cie sadoe. Nan anak tu buya, nan buya ku anak ko. Mungkinkah? Nan Tuhan Muhammad, nan Muhammad Tuhan. Mungkin? Aku nak salah. Ku hati-hati awak. Nan Muhammad ndak kau menjadi Tuhan, nan Tuhan ndak kau menjadi Muhammad. Sebab Muhammad ku dibuat. Dibuat ndak sama jo nan membuat. Ku hati-hati. Lah. Muhammad ku dibuat. Bukannya nama buat. Jadi awak silakanlah berfaham, mengaji awak, tapi tolong yang bernama syariat di dalam diri awak, kojan kita tinggal. Iyo bawa katu, jangan sampai salah awak ibu bapa. Kecik Imam Ghazali ba, orang kafir zindi ko lebih elok dibunuh daripada membunuh orang kafir 200 orang. Cuba bayangan. Balapia kaji, tapi mencaliak sumbayang tak ada. Nampak yang bermayu itu? La ilaha illallah. Kalimah nak tidak siria. Bagaikan pandan jolapia. Nan pandan lapia jua. Nan lapia pandan jua. Aku siap aku agak. Baju ko. Banang ko. Kape ko. Abang kaji ko. Kau siap ko. Buya ko. Muhammad ko. Tuhan. Kau nak Tuhan.
Kenapa yang bayo kaji? Tu bayo tu apa? Jadi oleh sebab itu, tolong disisihan dewa. Allah tu khalik. Arti khalik ku orang nama jadian. Tolong hati-hati. Kalau sampai awak kecekkan diri awak Tuhan, mana paling tua awak juindu awak? Mana tu? Pasti tu indu awak. Ke dia nak? Kalau you awak Tuhan, nan indu awak Tuhan ni si alai. Indu daripada indu elo, sia Tuhan eh. Jadi nak jadi sebelum awak ko, indak Tuhan nama jadi engkau. Nak Tuhan awak baru. Lah. Berarti kesudahannya bah dapat awak sakit. Ditanya kepada doktor, kenapa doktor? Mau be Tuhan sedang sakit. Itu kesudahannya lain. Kiruan nama Allah mau mati. Siapa mati? Tuhan. Apa awak lah? Akak kita bah lah itu hal mati. Sedangkan dan Allah ko hayyul la yamut, hidup tidak akan mati selama-lamanya. Jadi tolong kaji ku ibu bapa, dipakai dan surahnya jangan diputa-puta. Ku dulu tu aqimis salata li zikri, dirikanlah solat untuk mengingat aku. Akan ingat disuruh dek Tuhan nya nak malah itu surah dirikanlah solat untuk mengingat aku. Berarti bah cara mengingat aku dengan mendirikan solat. Itu surah Kalian terjemah dalam tafsir Jalalain, dalam tafsir Al-Azhar, dalam tafsir Al-Maraghi. Aku ndak apa buat jujur. Lihat dalam Quran. Aqimis salata li zikri. Dirikanlah solat untuk mengingat aku. Akan mengingatnya. Nak perlu dikarajo nak ingat jo Allah. Akan salah surah. Lihat Quran. Nyo dirikanlah olehmu akan solat untuk mengingat aku. Kesimpulan apa? Cara mengingat Tuhanku sumbayang awak. Itu. Alah. Amang celo innani anallah fa'buduni. Sungguhnya aku adalah Allah, sembahlah aku. Itu kecil Allah, bukan kecil awak. Kayo na. Oh, bangi awak kada keitun. Berang awak dibunuh hanya. Carian orang untuk membunuh. Kuyo awak Tuhan kan ada carian na. Bunuh aja lah sebentar tu. Awak Tuhan mah. Kun payakun. Aiko. Jadi hadirin wal hadirat rahimakumullah, tolong hati-hati kita bersyariat dan tolong hati-hati pula kita bertarikat. Sabalun banamu tarikat, tarikat nan hakiki adalah sumbayang 5 waktu sehari semalam. Itu nak tarikat. Kalau banamu Naksabaniyah, Saziliyah, Samaniyah, iya dah, Satariyah, Qadiriyah, Khalwatiyah, iya dah, itu adalah sudah sumbayang tu nyo namo natakah tu. Hakikatnya tarikat nampal yang hakikat, yaitu nyo sumbayang. Sebab tarikat tu artinya jalan. Jalan kama, jalan menuju Allah. Awak sumbayang ko mangana mereka? Kayo berjalan awak ko? Kemari sabah? Allah Ta'ala. Jadi kalau lah tiba de Allah, nan tarikat tu tak ada oleh. Tarikat ko pagunue menjalang tiba ke alamai. Kalau lah tiba di alamai, ndak ada beda tarikat ko le samoja. Semua ke rumah ko kini ya. Kalau sebelum tiba di rumah ko ke banyak jalan nak. Nanti lubuan luang lain lo jalan nanti sekolah lain lo jalan kayo na lah tiba kini di rumah berjalan jauh leh. Jadi jalannya batikai melaki tiba di tujuannya. Kalau lah tiba di tujuan, jalan tak ada leh. Jadi tarikat ko namuai banyak-banyak menuju Tuhan. Kalau lah tiba di Allah, nan tarikat nak ada leh. Mukasih iba, sia mangana diri, mangana Tuhan. Kalau likana Tuhan, tolong lupa kepada diri. Mama ko dilupuan, jangan bako diri itu kita Tuhanan. Inyo lo menjadi Tuhan. Alah, jadi jalan ko bukan tujuan, tapi sebuah alat untuk menyampaikan kepada tujuan.